Intambara, ibisasu ndetse nabyo birarimbanyije mu murwa mukuru i Tel Aviv. Ikirere cyaho cyahindutse umutuku gusa kubera ibisasu biva muri Iran. Ibi ngibi bikaba biterwa n'uko ibisasu biri guturuka muri Iran biri kuburizwamo bikiri mu kirere n'ubwirinzi bwa Israel. Kuva ku wa kane, ku wa gatanu ndetse no muri iri joro ryo ku wa gatandatu buca ku wa Mungu, baraye baterana ibisasu burinda buca. Ubutumwa bw'impuruza nibwo buri kwakirwa n'abaturage b'i Tel Aviv, bo basaba kwegera ubuvumo ndetse n'ibindi bice byose byagenwe ku buryo bw'ubwirinzi, ndetse kandi akaba ari n'ahantu hatabasha kumenwa n'ibisasu bya Iran. Iran yashatse kwerekana neza ko ngo ishoboye kuba yakihimura kuri Israel. Ku munsi w'ejo, Israel yatangaje ko yishe bamwe mu bayobozi ba gisirikare kandi ndetse n'abandi bakozi bakomeye mu bari bashinzwe n'ubundi kuba bakora ibisasu kirimbuzi. Ibi ngibi ariko kandi nubwo Israel yabitangaje gutya, nyamara n'ikinyamakuru cyo muri Iran naco cyari cyabitangaje kivuga ko ibitero Israel yakoze kuri Iran ari ibitero rubyanga byakunda Israel zicuza kandi ikazabyishura ku kigero gihambaye. Iran yahise nayo ifatiraho yerekana neza uburyo igikorwa Israel yakoze kuri Iran kiremereye kandi bategereza kukishura ku kiguzi kiremereye. Iri joro ryaraye rikeye, Israel yakoze ibishoboka byose itanga ubutumwa bw'impuruza ku baturage bakiraga ku matelefone, ubasaba kwegera ubuvumo ndetse n'ahandi hose hagenwe na Israel kuba harinda abaturage. Kugeza ubu ngubu abantu bagera mu 10 nibo bamaze kubura ubuzima, nyamara abagera mu 100 bakaba barakomeretse. Ku butumwa bwanyuze kuri X bwa Perezida wa Israel, yavuze ko ngo mbega igitondo kibi kandi kigoye kwakira, aho Iran yakoze ibishoboka byose ishaka gusenya i Tel Aviv, nyamara nubwo batabigezeho, ariko kandi ubwirinzi bwa Israel nabwo bwaraye bukoze ijoro ryose nta guhumeka kugeza na magingaya. Umufatanyabikorwa wa Israel ari we Amerika yavuze ko ngo hamwe Iran yagira icikora cyo gushaka kwihimura kuri Israel, nayo ngo bwayo Iran yazibagirana burundu. Uretse ko n'ubundi hari n'abandi bavuga ko ngo bishoboka cyane kuba Israel ndetse na Iran bakiyunga ubundi kandi ngo bakaba bagarura amahoro, abaturage bakongera kandi bagatekana b'ibihugu byombi. Gusa Israel yatangaje ko ngo Iran ibangamiye cyane ukubaho kwa Tel Aviv ariyo Israel. Israel nayo ivuga ko nayo ibangamiwe cyane n'ibitero bikaza biyigana. Iyi ntambara ishobora gutuma ahenshi cyangwa se ahanini bikora ku bisasu bya kirimbuzi, ari byo abarundi bita ibisasu ruhonyanganda. Nyamara nubwo biruko, buri umwe wese arashaka kurangiza mugenzi we atamwihimuyeho. Ibi ngibi bigatuma rero hakoreshwa imbunda n'ibisasu bya kirimbuzi kandi n'imbaraga z'umurengera kuri buri ruhande. Byatangiye Israel ariyo igaba ibitero kuri Iran. Iran itungurwa no kubona ibibanza byayo by'ingenzi ndetse n'ahantu hagiye hakomakomera muri Iran hasenyurwa n'ibisasu ndetse n'indege zitagira abapilote za Israel. Bamwe bagiye bavuga ko batari biteze neza kuba Israel yakoresha izo mbaraga z'umurengera zingana gutyo kuri Iran, ariko nyamara bo bakavuga ko bari bazi neza ko ngo Iran nayo ifite umugambi wo gutera Tel Aviv. Babikoze mbere, ubundi kandi ngo bari biteguriye neza kuba bakirinda ibitero byose byaturuka muri Iran. Iri joro rero ryaraye rikeye ngo ubwirinzi bwa Israel bwaraye bukora ubudahumeka buburizamo ibitero byose byaturukaga muri Iran. Ariko nyamara Iran nayo ivuga ko ngo yarayikoze igitero arico Operation Simusiga. Iyi ngiyi nayo ikaba yakoze ku mutima wa Israel. Intambara ikaba n'ubundi kugeza maginga ya ngaya iri kuyobya icyerekezo ishobora kuba iri kuganamo, kubera ko imbaraga ziri gukoreshwa ku mpande zombi ari imbaraga z'umurengera kandi ziteye ubwoba. Mu ntwazangabo cyangwa se mu ngabo zikomakomeye muri Iran zimaze kuhaburira ubuzima n'abandi bacurabwenge bakoraga ibisasu bya kirimbuzi. Abangaba babuze ubuzima rugikubita mu bitero bya mbere bya Israel kuri Iran. Ariko kandi ibihugu byinshi bigiye bitandukanye nabyo biri kuza byiyunga
kuri Irani ni ibihugu n'ubundi bigiye bigizwe n'Abarabu. Ibihugu nabyo bivuga ko uko byagenda kose bitegerezwa kuzakora ibishoboka byose bikaturuka inyuma ya Irani kugira ngo n'ubundi bayifashe kuba yahangana n'ibitero bya Israel. Israel nayo ifite umufatanyabikorwa ariwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yishingikirije. Ku munsi w'ejo Ubushinwa bwavuze ko bwamaganye ibitero byose byagabwe ku butaka bwa Irani biturutse Tel Aviv, ariko nyamara banahamagarira imiryango mpuzamahanga kuba bagenzurira hafi ibiri guturuka muri Tel Aviv bigana muri Irani. Uretse kuba babikora gutyo, byahitaga bigaragara neza ko nabo bafite uruhande bahagarazemo cyangwa se babogamiye. Urwo nta rundi ni Irani, n'ubundi bihita bizamo inyungu zisa n'aho ari za politike no gushaka kwerekana uruhande urimo n'uruhande mudafitanye imikoranire ya hafi. Ni nayo mpamvu abenshi bavuga ko hagabanyijwe inyungu n'ubundi z'ubucuruzi n'ibindi bikorwa byose buri umwe wese areba ko bishobora kuba byamugirira inyungu, akaba yagira uruhande abogamiramo n'uruhande yafasha. Aba bombi bicaranye, Irani ndetse na Israel bicaranye, ngo biroroshye cyane kuba bahosha intambara agahinge kakongera kakagaruka mu baturage. Nyamara abangaba bose ubwabo buri umwe wese ari gukora mu mbarutso agashaka kurangiza mugenzi we burundu ku buryo atazamwihemuraho. Ibi ni ibintu biri gutuma havuka n'ubundi impfu nyinshi zigiye zitandukanye, nk'uko n'ubundi biri kugenda bigaragara cyangwa se n'amaraporo ari kugenda aturuka mu bitaro bigiye bitandukanye, aho bakira inkomeri n'impfu zigiye zitandukanye kandi ku kigero cyo hejuru. Nyamara kugeza ubu ngubu i Tel Aviv ubutumwa abaturage bari kwakira nta bundi nubwo impuruza bubabwira ko bakwiye kureba uburyo bakwegera ubuvumo bwagenwe na leta bubarinda ibisasu ndetse n'ibindi byose bituruka muri Irani, haba za misile ndetse na za drone, za ndege zitagira abapilote. Ibi ngibi haribazwa impamvu ndetse n'aho bigana. Nyamara uko biri kose biraza kurangira n'ubundi ino ntambara ishobora kuba igize imbaraga nyinshi ku buryo kuyihagarika ndetse no kwisubiza inyuma nabyo ari ibintu bitoroshe. Tehran iramenyesha ko Israel yarashe ububiko bwa peteroli. Muri ico gihe Israel yagabaga ibitero i Tehran biturutse i Tel Aviv. Igisirikare ca Israel ADF kimenyesha ko abaturage bose batuye hafi y'inganda zicura ibisasu kirimbuzi ko bose bakwiye kuhava vuba na bwangu, kandi bakazahagarurwa n'irindi tegeko ryaba ryongeye kandi gusohoka. Kuhabakura no kugira ngo cyangwa se no kumenyesha abo baturage ko ahantu Israel deja yamaze kuhabona kandi hashize muri gahunda y'ahagomba kuba haterwa ibisasu. Ibi butumwa bureba abaturage n'ubundi ba Irani bari baturiye ibyo bice ndetse n'abahegereye. Abangaba basabwe kwimuka vuba na bwangu ngo bakahava mbere y'uko hagira ikindi gikorwa cyose kihaba, kandi banabamenyesha ko gutura aho hantu cyangwa se kutubahiriza iri tegeko cyangwa se iri tangazo riturutse i Tel Aviv nabyo byonyine ubwabyo ari ugushira kaga, ari ugushira ubuzima bwabo mu kaga. Ati rero bagomba kuhava vuba na bwangu mbere y'uko hagira ikindi gikorwa cyose kikahakorerwa giturutse i Tel Aviv. Uko guhangana kw'ibihugu byombi bituranye biri gutuma n'ubundi abahuti nabo muri Yemen binjira muri ino ntambara. Aba nabo bakaba n'ubundi binjiye muri ino ntambara kugira ngo baje gufasha mugenzi wabo. Ino ntambara ikaba rero yamaze kugira indi sura ndetse kandi ikaba yamaze n'ubundi guhisha icyerekezo nyaco caho iri kugana, uretse ko buri umwe wese bigaragara neza ko afite gahunda yo kurangiza mugenzi we atamwihimuyeho.